September ni somni panga sang ni somni pali ni lai ni a bazar thlir tu te chibai ule US President President ni tuma beile mek Donald Trump chuan Ukraine President Volodymyr Zelensky chu na takin na soisela US President in than puina itura Republican Party ain Democratic Party adu sakjok ti in Zelensky chu khovela sumdong ro pui berle hlok berani ati US President somli panga na Trump chuan Zelensky hi khovel chanchina sumdong ro pui berani kanramaron kalapiangin dollar tluk leding on somruka honji ani ti in Pennsylvania relia asoya Zelensky hian US kalin nenan chantheina tura rom manla siap chu President Joe Biden baka President ni tummek pani Trump le Kamala Harris te hena peka tumthu nimina kan puang to a heti lai hen Trump chon Zelensky chungchanga hetiang hian alo soyani Trump chon Zelensky hian Democrats lama tranti in achan chu sumle pai tam tak an pek thin wangani atia keichon hetiang lo hian ma kala dona remna le muanna ka thlen tirang ati Republican Party campaign rally na mun shranga an thu soina Trump chu Ukraine indona ti top konga mala chakber turan ya wangin Ukraine President Zelensky hian President nile turin adu nge yang anti thina Pennsylvania thu soina hian Trump chuan President atana thlantlina ni chuan Zelensky le Russia President Vladimir Putin te anin rem theinan ma ala angti asoinon le bok ani karma sakhan Trump hian Zelensky US ronjin nen anin mu tur thu asoya ma se Zelensky hian Trump anena in muturin program asiam lo nia soyani a Zelensky hian Pennsylvania Governor Democratic Party mi Josh Shapiro mu'a Shapiro hi harisi tho pui ani a Pennsylvania State hi Democrats le Republican Party te thazok omlova anin beitok na state battleground state ani awangin Zelensky an Pennsylvania ral thuam mun atlo le Democratic Governor Shapiro mu chu tramatho pui then khat chuan an soi selani Pennsylvania hian Europe khomol pui khochak lammi te tha antama Ukrainian American le Polish American te antam hle boka Zelensky an atlo awang hian heng ho vote tur hi adang lamphang em ti ero soi thei anilo country advek angin kumsang ni somni pani February thla a Russia in Ukraine run nuwa US le tho pui te chuan Ukraine chu sumle pai le ral thuam mangin an tran puya US chuan kongsang sanga Russia a hrek baka tluk le ding on tam tak mangin Ukraine a tran pui mek zela tuna po hian tran pui na pek tur arwa man le mekani heti la hian Trump chuan US in Ukraine hena tran pui na pek hi omzenei lowa sum khoralna ni atia he indona hian Ukraine chakse adu empty zona po chang du lova kumin July thla khan phone mangin Trump le Zelensky hi anin bia heiba hi tunhaya anlain bele lova mai chana pheichon Trump a president ani laya anin muti lo khachu anlain mule tammi alawani Zelensky hian Donald Trump chu president ni le ta se Ukraine boina chungchanga engting nge ma ala gang ti chu soilok thiam harati thu asoya Republican chakma se US in Ukraine hena tranpuina ape ka chun zom zela be sei thu asoi boka kumin July thla a BBC nan kom na Zelensky chuan Trump nena tho dun chu thori mangai hlearin thu asoya ma se keini chu thogrim thangkan ni ati thungani nimin khan Reuters chuan New York Times Siena College mi puingai dan lak hnung bera Trump chuan battleground state anti zingami state pathum Arizona Georgia le North Carolina ma hruai ni in an tarlang nimina Reuters in tarlan dan chuan New York Times le Siena College pola hian Arizona Trump hian 50% vote a hmu lain Harris hian 45% vote a hmu a Georgia Trump hian 49% vote a hmu lain Harris hian 45% chaw a hmu a North Carolina po Trump hian 49% a hmu a Harris chuan 47% a hmu ani US in thana piang in heng swing states antia chakjok ni hi apoimo hle a tlin lo na hril tu ani fowa mi puinga idan lak hun bera Trump a sang chho ta hle hian Trump pol te ati phur zual nge yang le Israel ram chimle mar chu indo na mun ani mek zela nimin khan Israel ram marlama Israel sipai tele Hezbollah helpol te chu anin kap ton le na sa hle a Israel in Lebanon rama thlona manga bomba thla ka wangin mi an thi bel zela
Lebanon Ram Health Ministry nan chin che dan chuan Israel in bom an thla ka wang hian mi zaruk somruk vel an thi to a hliam tur sang kha zariat chuang an ni to bok Israel hian Lebanon Rama Hezbollah te hmun poimo nia an hriat an bom chhun zom zela nimin khan Hezbollah commander Hezbollah rocket le missile division ho tu Ibrahim Kubaisi Abu Musa tia hriat bok chu tha tumin Beirut khopui dai fem dahie a chuan bom an thla ka Israel sipai te chuan Kubaisi le Hezbollah commander engemaw zat an thi ni in an soi Kubaisi hi Hezbollah commander poimo tak rocket le missile lamen kol tu ani thu IDF te chuan soin kumtam tak chung chu indolai le indolo lai po in Kubaisi hian rocket le missile manga Israel beina ma hruaya missile lama phei chuan Hezbollah te jinga hriat na nei zau berani a Hezbollah sipai ho tu senior te ne na inzom na thatak nei ani anti nimin jing khan IDF ho tu pa Herzi Halevi chuan Israel chuan Hezbollah te hi tholak na hun siam sakan tum lo thu apuanga Hezbollah te hi chol manin kan siam turani lo kan theina zong mangin kan be zelang voina po kan be chun zomanga kan din mun hian hoina lama pianga mala chun zom lo thei lovin min siamani ati heti lai hian Hezbollah te po in rocket mangin Israel an be chun zom ve zel boka nimin khan Israel ram lam hoin rocket zani som sari chong an kap chuaka Israel marlam khua Haifa Safed Nazareth le Galilee biala te chuan siren arina sa hlea Haifa hian Israel reserve sipai pakhat kumsom ni pangami chu Carmel tlanga omlai rocket puak ke themina dena wangin hliam atuar ni in Nizan Khan Times of Israel chuan an tar langa Haifa kho chaklama po nu pakhatin hliam na wak lawa tuara Hezbollah te rocket ka chowang hian Israel rama thian om thu report omri lova mun engemaw zata hliam te nau tuaran om ti ani thunga Kiryat Samona chuan municipal warehouse pakhat an kapal hluah thunga Tamra le Kabul inkar kongpuya rocket pakhat atla a kongpuya ti chenwal an ti a chunhulam khan Ros bina khua rocket pakhat chuan in pakhat adeng chia a thile hliam anom lo hlau thung ani heti la hian Israel in Lebanon chimlam beka biala bomathla ka wang hian United Nations High Commissioner for Refugee Staff pakhat dina Darwish le afapa te chu an thi ni in puana ni a UNHCR hnuai thok pakhat Ain Baal khua athi antibok hetianga Israel sipai tele Hezbollah te nin do mek lai hian niwe khopuya chuan UN General Assembly nei mek ani a ramsang shruai tu te chuan Middle East le Ukraine boina chu tire thoi ni theina na hmala kan du thu an soi Maldives ram President Mohammed Muizu chuan Israel chuan Gaza West Bank le Lebanon a thil thlendan dik tak khovel hriata puan chuani an hlawa wangin journalist te an beya Al Jazeera office po an khartir hialani atia South Africa ram President Cyril Ramaphosa chuan Israel in Gaza asoi sakna chunzom zel chu adem thu asoya Gaza kholaya tramatla a natna hri aleng mek boka hetiang thil thleng hian kan mihring rilru a khoi che zo to lo in kana ti top thuai kan phu ta helai biala remna le monna om theinan hian Israel ram shula Palestinian ram an khopuyata na East Jerusalem neya om nge ngayani ati Israel in kum khat don Gaza Palestinian te ngai sa to hi politics thila chinfel du na tak tak a om lo wangani atia Israel in helpol mi le sa le civil mi po thliar lova Lebanona pejara tipuak vak mai chu adem thu asoya Israel hian Lebanona in do puang meka hei hian enganga sa boina nge cho chuang ti hi tu manan hrelowa hei hi tun ma tanga kan lo hlau thon to kan soi thin khani atia Qatar chon Middle East le Ukraine aremna le mona om theinan ma kan la zelang atibok Colombia ram President Gustavo Petro chuan heta hian thu thatak tak kan soya ma se kan thu soi hi kan in ngai thak sak tak tak silo atia Misual Netanyahu hian Gaza bom masur tirani Gaza hi aral chon khovel hi aralani mai ati ve thung heti la hian Israel ambassador to UN Dani danon chuan UN General Assembly chu thulai la lova apua UN Secretary General in Hamas mission te chu chungchang asoya UN Assembly chu re thuapa Gaza mi puite torna chungchang asoyero chuan asoi tha ti in kan rile hlua hlom si ani atia
harsat na kan to la in US chuan min pui thina wangin kan loma ramhoi chakna kan beilet laya min pui tu te chunga kan lom tak zetani indowain in biak na manga remna zon hi thazoka ma se kum khat nuwa po kan mi le sa te chu firfiak te lei hnuai konga tha an nia kan ram marlama omral tlante an ina an ho theilowa chu wangin kan mi le sa te himna hi kan thei dan dana kan zon ve mayanga ani atibok nimin tlai khan Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Lebanon mi puite tan hria tirna ti chuaka Israel chuan Lebanon adolova Hezbollah helpol te adoni ti in Lebanon mi puite chu Hezbollah te inphen nana in man tir lo turin na cha Netanyahu hian video manga thu cha soin Lebanon mi puite hena ka thu cha chu hei hi ani Israel chuan kan do lo chewa Hezbollah te nen kan in do ani hunrei tak chung chu Hezbollah te hian inphen nanan mang to chewa inina la in garasa te missile an thugrua khang missile te kha kan khopui le kan mi te ka nanan mang me kani Hezbollah te laka kan mi te chan himnan khang ral thuam te kha kan ti chiat angaya chuti lai chuan in nun na ta na hlau oma wangin mun him lampanin tlan chuak ula Lebanon hi Hezbollah ten ram hlau oman siam hi phal su khongai takin mun him lama lo om ri ula kan hmalang na kan zo vele him takin inina in hole donia ti in Netanyahu chuan asoyani bazari lo thira wangin kan lome